Diforong supialong KSE CEC asai hempen Difu Revenue Circle asai hem an Difu Regional Committee atumpen mas rally ke pamanpon. Lakhakre from Mahamaya constituency ke parlo Virba Ramhanse arong Rajan Timong kahumridang. Diforong supialong KSE CEC asai hempen Difu Revenue Circle asai hem an Difu Regional Committee atumpen mas rally ke pamanpon. Lason si chitini phaing koira troksi arni KSE Difu Regional Committee atumpen chepatir piponsi Difu KSE CEC asai hem an Difu Revenue Circle asai hem an mas rally ke pamanpon. Sonsi ke damtangar ni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Kriser kebra phokebrai sipen ki ake chekebe mate angtan penang kedo mia Bihar lapen kapre kebe keche aswatum les medi pota pipon poku kepang dak pona putha prek jam Karbi Anglong arlo hamphang asong lapen political party don de pura lason thak KSA Difu Regional Committee atumpen sitami intang kring pen chisongpon. Athe pilake regarding the land pota issue to non-tribal under the jurisdiction of Karbi Anglong Autonomous Council. Stop playing politics with our land right. Evict all the illegal settler immediately. No pota to non-tribal. No land right to non-tribal. Punish the official involved in the nexus of issuing land quota to non-tribal immediately. Tangte phirangkia thengnu kapachini ponalam thepenle ang tonpen arjupon iksina. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. All Assam Bengali Federation Dipok President Karbi Anglong ahikini Dipok de nam manubuli All Assam Bengali Federation manu President Haurakhat ahikini Amar Karbi Anglong Autonomous Council or CM totha tamne the leaders of the people of the mass of the Karbi Anglong teok je ami tek hatai dibo paru bohai dibo paru buli itu kuatu we strongly condemn kurisu on behalf of the Karbi Student Association plus aro ami itia through this platform ami hudibo bisarisu teoloke court pora iman ahok pale kunu aji itu kunu stakeholders jiman indigenous people hok tribal hok non tribal people hok aji loke yat kunu itu question kunu itu statement dia nai kintu All Assam Bengali Federation of President Karbi Anglong ahikini amar na matit amar jagat amar area amar ilakat ahikini Karbi Anglong Autonomous Council karne or CM karne ami hatabo paru aro ami bohai dibo paru buli kuatu ami this is really condemnable like ami condemn korisu karon itu bostu ami itia baidhota hoi gol je teoloke court pora iman hokti pale court pora courage pale hitu hokti tu ami dise buli ami kobo bisarisu ili tumsi la soja kongke la son dipok de phanamuni la son ke ili tum Karbi Anglong ratsi alang li tohan ke jakong ki pi ili tumsi methana dim kepek methana phan adim keme pegri ili tumsi la hoy tahan adim keme kepek mati lasi nili tum through this platform pini la so the regional committee in pening sereli pado kenamtang haroga regional committee hamre regional committee dan nili tumpa pado elo pini banga the regional committee under the leadership of Liton Sin Timong and Nelson Timung alang li tumalong nili central committee hoy pen pini dak ke tongdun banga je illegal land pata ke issue এইবিলাক কেনসেল কৰিব লাগিব কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল যিমান ইলিগেলি নন ট্ৰাইবেল বিলাক কাৰণে পাতা ইস্যু কৰিছে তো কেনসেল কৰি দিব লাগিব আৰু দীপক দে মানুহ নিচিনা কাৰণে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল
আজিলৈকে কেলে একো ৰেছপন্স দিয়া নাই কেলে এনচাৰ দিয়া নাই কিছুমান কাৰ্বি আংলঙত হ'লেতো কিবা কিবি হ'লেতো ইছ্যু সৰু থিং হ'লেও কোনোবা স্পক পাৰ্চন কোনোবা সদায় প্ৰেছ মিট হয় কিন্তু দীপক দিয়ে কাৰণে আজিলৈকে কেলে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল বা বিজেপি বিলাকে এইটো কি কয় ৰিপ্লাই দিয়া নাই দিছ ইজ ভেৰি ডাউটফুল এক্ট কি দীপক দিয়ে কাৰণে কোনোবাহে ক'ব দিছে নেকি দীপক দিয়ে কোনোবা এজেণ্ট নেকি সেইটো কাৰণে আমি সেইটো ডাউট কৰিবলৈ হৈছে আৰু থাৰ্ড পইণ্ট আমি আজি যে যিমান লেণ্ড পাতা ইছ্যু কৰোঁতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ইয়াত খালি ইয়াৰো নহয় মণ্ডল নহয় SK নহয় ইভেন LDA চৌকিদাৰবিলাকো ইনভলভ আছে বুলি আমি ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পানিছ অল দ'জ কালপ্ৰিটছ দেই যিমান ইনভলভমেণ্ট আছে এয়াৰো হওক মণ্ডল হওক SK হওক ছেক্ৰেটাৰী লেভেল হওক যি হওক যোন হওক ইহঁতক পানিছ কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকে জানে নে নাজানে কাৰ্বি আংলঙত more than 10 to 20% পাতা পোৱাটো কাউন্সিলৰ ৰেকৰ্ড নাথাকে খালি এয়াৰ অফিচ পৰাহে এই সেটেল কৰি কিনি পাতা লৈ লয় সিহঁতে কাউন্সিলৰ ৰেকৰ্ড নাথাকে ডেট মিনছ সেইটো পাতাটো কোনো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অথৰিটিয়ে এইটো নলেজ নাই কাৰণ ইয়াত ইয়াৰো পৰাহে এইবিলাক মাটি পাতাটো ওলাই লয় সেইটো কাৰণে এইবিলাকটোক ইনকুৱাৰী কৰিব লাগিব আৰু পানিছ কৰিব লাগিব থেংক ইউ আৰু আমি এতিয়া যাম বজাৰ DFO অফিচ হয় DFO অফিচ বজাৰটো এয়াৰ অফিচ আমি আজি ডিপু এয়াৰ অফিচ ঘেৰাও কৰিব গৈ আছোঁ দাবী পূৰণ নকৰিলে কি কৰিব আপোনালোকে দাবী পূৰণ নকৰিলে আমি উই উইল কণ্টিনিউ সেইটো আজি কৰা নাই আমি আগত 2-3 বছৰৰ আগত আমি হাৰঘাট বোকাজান ডিপু আগত অলৰেডি কৰিলোঁ আমি সেইটো সময়ত কমপ্লিট কৰা নাই সেইটো কাৰণে আজিও আমি কৰি আছোঁ ভৱিষ্যতেও আৰু আমি কৰি থাকিম আৰু যোন গভৰ্ণমেণ্ট হওক সেইটো আমাৰ ডিমাণ্ডটো পূৰণ কৰিবই লাগিব KSA Anglong Pho Difu Regional Committee pen patil tiponsi almi titom labangso areli mas reli nitum pangcheng bonodak yalo office an manglo bon samili tum dak yalo office an pitposi banglangkok lake kidam tangarni tuliram long hang ki hai statement kideng chok chidera joine pinang an hur chodulo bengali also bengali mia tum pinang an aron repen and medipota simar japan claim damlo jakong kupi posi bangaso phan jakong pidet piposi bangaso phan jakong ke pachelong iphan ki pabol I japan alangli ke I statement kideng labai Karbi khai tum ke mantune ta throyun e pusi ni tum pini Karbi lo charlia song pen labangso mas reli padopamlo sameli tum peacefully pen mas reli banglo ladak yalo office an banglo ni tum kerang bol kling therak me ni tum Karbi khai mi thang along rilong paralong ladak ni tum yalo office long ni tum memorandum ka samit japan je ki bang silangar ni bangke ke JKB non tribal aso to man ke medipota ki pije ban jakong pilong le puni tum labangso memorandum ki pije ban silum dak yalo office banglo sameli tum piposi gerang bol kling labangke Karbi khai mi thang si therak me lake ki chok che ki malo prong de lake Karbi Anglong kacharia chief CM Dr. Tuliram Rong hang akichok chia join nesi lapuson nilitum han langoi piloi bang along el dak pa el nangklar ke lagi kichok che ke Tuliram Rong hang kichok chia join nilo ison back alangli non kitam tangal ni pusami pinangan nito thenglong la media court atum sami alangli tum sami chinilo je kilang atum ta chinilo election aru nang le lobong de ason claim tap claim proof hul pachopo Karbi aso fansi aduk pipo tangte pini ason nili tomar aduk ko hoy kupilo le long ke tangte nili tomar long rilong par long nili tomhan ke me thangalong rilong ne pasi song oret nili tomar long rilong pang tar langar ke nili tumne hangang ni deja polo ke pipo sing phang ko ki chok che kente bongo sina ke Tuliram Rong hang to bongo sina ma mati nili tum bongo sina ma Tuliram Rong hang ma thapa me kanang ji pusi nili tum Karbi lo charlia song khaya moyal bong ma Karbi khai pen nang phan pachi nilo लाखाक्रे फॉर्म महामाया कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो वीरवा रामहंसे आरोंग राजेंटी मुंका हमरीदा पातुमी पाइपाया चिकलो निफाई इंकोयरा ट्रॉक्सी लाखाक्रे फॉर्म महामाया कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो वीरवा रामहंसे आरोंग राजेंटी मुंग रामहंसे आरोंग रादातुम पेन चेथानचिमुम आजाइमे के पादोपन पिनी बांगसो माया लं राजेंटी मुंगफान APHLC एक्सपेल माति कारप्लुंग alama पुथा खाइहुइ सितामी काचिटोंग रादातुमफान थांतिकान राजन फेरांके अफान कापाचिनी पोना लामथेके नीली APHLC सेंट्रल कमिटी अतुमफान ता चुनिंग रिपिकलो लापेनजे आइका थाराफान सिता तोंगजेर पेंता लो पालेलो सिता नीली फान नांगदिया उन ए लापेन kachipa kengji aphan ning hang he pusi rajenti mongpen lamthe chipak langpon lapen Karbi Anglong aratum niliphan CEM Tuliram Rong hang along pen
30 crore atangka chuandet pu akoi nang ki piatum dopeklo sita labang solam ke aho kali nilijong si CEM tuliram rong hangalong pen tangka chuan bek pulote ang thek nang paklang non pusi rajen timong pachini pon lapen non malom CEM tuliram rong hang pen nili phone ka chingki voice recording penang an chithanglo lasi labang so voice recording abang ka chingki ke cheng pen alam hai hui sita pilap tha laso ka chingki ahut kumat nisi ke doma lada klang lapo pusi rajen timong pachini pon pini bangso jai me ke padwa long kadu kabe bang pharo si doji pusi pachini rajen timong pachini pon lapen kursing timong niliphan prengdo pusi tame niliphan social media penke kache hang chot ke chokche jongsi prengche hangji pulote niliphan nang chitong non kalite nilihem bang non pusi pachini pon lapen rajenti mongaphan ipe chelsea searching besi tami rajenti mongaphan ke pathiji pusi ahem dam pen ke thiar dam pusi rajenti mong pherang ke phan pachini pon tangte nona bangke ang tonalam rajenti mong pherang ke phan kapachini ponalam thele arjupon lona denarong pen nilituma pherang ke arun terang nang kilo berta news report public tv Karbi Anglong ni mai kedeng kunung aphlc nang itu media aporte do ano pandame akero party lo pini nilitung da Mahamaya constituency long da jasemet berwara habar ram hanse di da labang so arong long itum nang kahumri mate so habar nang kahumri ke alang litum nang chop phateng menili tum wang lo kedam tang 18 July 2025 niliphan APHLC pen expelled penatri dak arara tumtami jahak ning nang che thedo posi kosong ku pen ma puklar daklam chingki che thanang posi alang le tum niliphan ang hang lo la pen ini tum adu ko be chingki che thanong lo pen nili a hok lam sinang le tum thu dia hoi tami nili peklang lo la pen kedam tang hut ongdung atum niliphan pulo chekloyon thomvet ke chepaning ding nei ke la pen nonang ko ilom song ko alang li chepaning ding nei ke pusipulo sata lasu along bangke la ke suspension kali lagi mane expel pulo tang te la ke itu mane laso party long bangke totally se terminate lo to laso pha amasi ni la hayalam ka do we rat along rat hong jai long ni che tham long lela la pen lai silo hini ben bangke ni tum chuning riolo constituency committee hoi ben ami mo pen lame thanong tanili ningje pongno lumbajong sisi hoi ben ami ni tum chuning rilo tame ka chuning ria alam the ta me bang nang deng de lo ni tum pha la pen la helo yo ka chuning ria lo ge dak ke to pajir mi ka duk ko be dolo de jeros kuri do sikhangon no la pen aku nilime thang amata aku ke to pen chuning ri ponlo ado we la bangke 21 July sinili chuning ri ponlo lasi pini jasemen itum lalo mili setame keramtang hotame election ki thor tanga bang ku amasi ni tum nono bangke chingki chingwai thulo de dake pini bangalang tum koson ku bupen ma klada kalam kachini ji phansang tum nang hang no ten klada kalam ni ta chethan nekang no lapen nilitum non jasemet labang so nili tim punang kok lo ban nili tuma song punang kok lo la bangke setami jok dam mathari rajanti mung ke BJP dun joyi Congress dun joyi buke national party ke dunde nitum regional political party bangke lake prabjin pen amahang thek da prang ko lo bang aho kalam lo athe tu inghong bom lo inghong sata bang kachepe ke ngim phani hang hedel jela sar la ong tung kar pe no rat tung ke nang an 30 crore paisa joan de pula so lam bang ko ana ho 30 crore tuliram rong pen joan pule hedi hala kewan 30 crore kewan ku approve di nang piklang thapu bom lu nang tum through media hoi ben ame jitu ni kinang thek dun long atum la pe hala voice record hala 30c nang adjust tha 30c nang adjust tha bom hala paripit lem de hai full pidalo polote hara ko ma se doma chini bu
hoi tu alang nitum ajak kan ingya sih ke than eta hai mini editing thai katum ga aja tak claim mi ma tadi la sala dak clear alam itum thai gam long po nili ke most welcome motor pot pithor no ko ba halalo te ke chini ko je ko masi kiwan we la pen 30 crore atangka mamuli kali ti council budget ta non pine 100 crore ni ko ani antolang la song bang 30 crore ni phana pidat bote hada council people lo dorma ki people ko people lo ka solai po 30 crore nang pidalo bote ni pahai lori ahok lo ni chipindak de oh MLA na pahai lawi ni kalima la si non jasemet ilitum kalili kalang lang alam si ni phanang bok lo la pen ni ka batai chuning ri lo je paklang da 30 crore la hello jo approve ko hai paklang la lo te ngini li kroi ko ini bang ko anar mu sih ada cetong ni tum dak bang pharoi si bagdo tum ka cetong ka do bi leader satum an la si do bi dak organizer to mana choru par piklo jasemet jar jesong killing la pen de ake hai coursing be alang tum han choru par piklo alang litum leadership and sikini ladak itu hanang pangrum lo churu partik lo ke bang jilang ali andam itu a constancy inkorat trok tan itu langsung si kadobe ken kam che jori phasen tum chengel lo bang chengtang lo already ang bongong nang han la kursing timung along pen pesa choram det ko ta ko ana kursing timung nili phan company tangkana chora usini phan koi nang pile hai tangkana chora thik ase nang lijong se pini nang chelong nei pulote nili phan personal nang chetong menang ching kinon kalimadi through media hoi pen kalili kalang lang alam ne boge kam lo ke preng anu tin duta hai meni mane ke dukana preng mane ke hem ke chikima preng mane ke jo lason si loan ke ena preng mane ke jo EMI a preng si preng jam chot ta ni ta hoi tu alang long do ko tai po meni jong se lason do ko ni lo wa ching kinon press meet pha ben preng che hang boke la ke leader mesen pu pu de ile la sia amen na bang pini ki ir do ko kala phan yo la hello la sia le la ando de mane chethanam tung de ala achala ang bonglom searching be nang phan la press meet ke fa long nang phan da pina na sa bang karbok do la sa ta ba pina ana arbok nili phan ke hai searching base tami hedi nili phan hedi pina ana karbok pen pinis tami pina ana lam nili phan nang chingkrin alam da do no kadu ka we mane nang phan nang pichi vegi pon da ninje de la hai ba tai ni thom la si ako nili hemasor la penili pe tum pudula mu bang ko mani pustan nang si hiri pode ochok ni si hiri lo la ni si gel dam pu wana pu la hala